Dlalela umfati lo sasinzisiwe wena sangasafuni nebantu abakhe ngokuthi babanjwe ngumoya walakhaya lo wabamba mkhulu wabamba sibani banyana umfati kumele ukuthi abhukulwe ebusuku athanda ngingamangala nangaba nomfati lo vilapha kuzila avilapha ekuthandaza umuntu lo fukamela umuntu lo philako esiswini sakhe kuphume kumphefumulo lo philako bese uyakuvilaphela ukuthandazela ngingamangala bafati kumele ukuthi ngibo labagicika laba bagicika lapha ngethi nyembethe bakhale bakhihle isililo asinakakhuluma umprofeti athi fundzisa uthi ucela abafati labatha ukhihla isililo labatha ukhala kuJehova bale bathi it ended there akuseqhubeki ngebantu abami ngegama lika Jesu umfati lo tawutazila thandaze athi bambantwana abayi lapho abayi etshwaleni abayi kuma drugs abayi ku prostitution ngegama lika Jesu ubambethe impahla takhe utithandazele uthi ngegama lika Jesu angeke babunathe etshwala labasetshwaleni sengabalumula ngegama lika Jesu mfati lo wathana naNkulunkulu alo phethe pere bafati kumele basukume